akarengane kagirirwa bagenzi bacu abana b'u Rwanda twese karatureba. Hari ikibazo cy'abahohoterwa, abafungwa bazira ubusa, abafungwa bazira ibitekerezo byabo, abirukanwa ku kazi bazira kamama, abakubitwa kubera ko babuze amafaranga ya mituweli, abaryoza utwabo bavunikiye, abahezwa mu byiza by'u Rwanda, abazira kuvugisha ukuri, abazira kurengera uburenganzira bwabo n'ubwa bose. Hari ikibazo gikomeye cy'ababurirwa irengero, cy'abicwa, banizwe, barashwe cyangwa se batewe ibyuma. Ibyo bibazo byose ndetse n'ibindi twese biratureba. Uyu munsi ni mugenzi wawe, umuturanyi wawe se, ariko nta kikubwira ko ejo atari wowe mu gihe amategeko atubahirizwa ngo arengere buri wese. Bikubayeho se ntiwakwifuza ko hagira ukurenganura? Ifashe rero ufasha n'abandi. Ku itariki ya 14 z'Ukwakira ni umunsi wo kwibutsa ko tugomba guharanira ko imfungwa za politike n'izizira ibitekerezo zifungurwa, ko amategeko atabera n'amahame ya demokarasi byubahirizwa. Kuri uwo munsi ifatanye n'abandi mu masengesho yo gusabira inzirakarengane zose mu idini waba urimo ryose, kuko nta dini na rimwe rishyigikira akarengane. Bakuru b'amadini, bakuru b'amatorero, nimuhamagarira abo muyoboye kwitabira amasengesho yo gusabira abarengana no gusaba ko akarengane gacika. Saa 6 z'ijoro zuzuye tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 itangiye kuri Ingabire Day, byuka, haguruka, hagarara kandi uhagarare bwuma. Fata iminota 5 uzirikana abo bose bazira akarengane. Shimira kandi uzirikane abo bose bishwe bazira ukuri no guharanira ubutabera. Zirikana abafunzwe bazira ibitekerezo byubaka. Zirikana izo ntwari zifungiye hirya no hino mu Rwanda, izizwi n'izitazwi, zizira gusa gusaba ko uburenganzira bwa buri munyarwanda n'ubwawe burimo bwubahirizwa. Nta joro ridacya, nta mvura idahita, kandi abashyize hamwe nta kibananira. Harakabaho intwari mu Rwanda.